Akropong Radio 97.1. So you won't pay out the judge when I'm the singing begin. Amen. Akropong Radio 97.1. Oh,
Akropong Radio 97.1. Across the world, your full good party radio station. Akropong Radio 97.1. We bring on the best. Eradi asomdwe nkamu nyina onuadofo a wotie me onipa asetene mu nsem edoso ebi ya nije na ebi eyareho ne eye nije no ye kaide nanso ne nkai ne kakra bi na ne yareho no ene yentena che na etode bi a edienya ema neoma yehwese betun no mpuni yentumi nye ne saaye mu no ena Akropong Radio 97.1 edu jumedi a yatudin Anidaso Bere ederebrel fi joda kosi fida anopa biara finonum ekosi emranonum abapawon sima edunum yenga yebedi sa jumedi mu chiame eneme osofo John Quarshie miniminu osofo Nathaniel Kingsley Entsie mesrese yaso leti sa jumedi onyankopon namso ebe ma waye kunudefo onyankopon shira amen. Quarshie ni paneshe Nansara teacher die finyame nchen Jedie nsu ni kweti kwan Ni na ni nyame asem Tusufa utu ni pasuwe Nipa mo wansu ya dikitu ebi Nansu ya ti kwa mudiye Anidaso omubia Oye Yesu, oye Yesu, oye Yesu, oye Yesu. Akropong Radio 97.1. Oye Yesu, oya kubandoba, wafrenu ye, palera sunale neme. Yeah, oye Yesu, oye Yesu, yeah, nidino, palero si kalaba. Yeah, oye Yesu.
Seated at the right hand of God is our redemption. Seated at the right hand of God is our salvation. It's our peace, our Lord, our King, our protection and provision, the propitiation for our sin. Seated at the right hand of God is our love, is our lover, is our peace, is our kindness ever shown unto us. Oh, he is the Christ, the Son of the living God. He is the Christ, the Son of the living God. He is the Christ, the Son of the living God. The name given in the heavens and on the earth. The name above all other names. The name above all other names. The name above all other names. Akropong Radio 97.1. Akropong Radio 97.1. Na yama wa kwa bai na no pay wo Kristo Yesu din mu. Aha ya Akropong 97.1 na enefi danso odomfo ide adomadom ye 9th of December. Wedding Queen Mama wa maboni bi ankan na no pay weso ye mu wakura ye wahwe ye nso a ni din eye Yesu ena waye eye Yesu nguto ene anopay yere bompai mehwehwe Awurade ena anopay mpai a yere bonu botai ni se mehwehwe Awurade. Akropong Radio 97.1. Na wusiesie wo ho ena no page medi Bere Matchum Hine Memorial House ewe Kufu Road Akropong aha ena Akropong FM ewo na ye ka se dwumedi ho emframa na ho ka se bo gusu akoso ewo Facebook live ewo Akropong Radio 97.1 sounds no Akropong Radio 97.1 so ubenya YouTube so ehwa na YouTube so oko ubinya the same word no uboshi YouTube a ben sabe kan udu Twitter ni Instagram @Akropong 971 eho na sabe kan kai na siesie won se edu bra ye refra Vodafone 0205818748 0270191971 0551667755 anopay Kristo onshirawo Kristo nya okese Awurade nto nanim chiro anopay no ma na adomanye kese mawo fawo chiro kronkron na yenwura nyame asemu na yemfiasen kan nyame asem anopay yemfiasen kan nyame asem fawo chiro kronkron Psalm 20 enyom aduonu eho ni yegina de abompai ene eho ni yegina de abompai Psalm 20 American. God answer you on the day you crash. The name of
God of Jacob put you out of harm's reach. Send reinforcement from Holy Hill, dispatch from Zion fresh supplies. Exclaim over your offerings, celebrate your sacrifices. Give you what your heart desires, accomplish your plans. When you win, we plan to raise the roof and lead the parade with our banners. May all your wishes come true. Verse 6, that clinches it, helps coming, an answer is on the way. An answer is on the way. Everything is going to work out. See those people perishing their chariots, and those others grooming their horses, but we are making gallants for God our God. The chariot will rust, those horses pull up lame, and we will be on our feet standing tall. Make the king a winner, God. The day we call, give us your answer. Make the king a winner, God. The day we call, give us your answer. Hallelujah. Psalm 20. Anope enyum aduonu osofo abuaje anope bekan enyum aduonu no amaye enanope enyum aduonu yare kan aduonu ni nyina ntin yenko ose erade intie ohia da Jacob Nyankopon din mma oso onfi kronkron mu ho meboa na onfi Zion mmehye onkai we aduan afore nyina ne wo hyewa afore nso nani na wo hyewa afore nso nani oma wo ne awokoma pe na oma wo tirim asem nyina mrem yen ho asan yen wo nkwaje mu na yen Nyankopon din na yehim yen Nyankopon din mu na yehim yen franka Erade mani a wosre nyina mrem afei mehu se ewurade boa ne a wasra no ogye no so ne soro kronkron ho ode ne nifa ahoden ne gye no ebinom kamfo ntiase nam na ebinom kamfo aponko na yende ye kamfo ewurade ye Nyankopon din wonde wobubu duedue hwehwe ase na yende ye sori gina ho treben ewurade gye ohene nkwa obetie yen da yefre no yi aramu erade gye ohene nkwa obetie yen da yefre no yi aramu erade asemni amen. Anope yeshira urade din anope oni yen ehira ewo dum everyday so say na yere bompai ene senya yede kan aka chawo de botai ayede bompai ni say mehwehwe ewurade yehwehwe ewurade ebra ye wo mu yehwehwe ewurade ebra ye wo mu ye ne ewurade enantew ebra ye mu yehwehwe ewurade ahoden yehwehwe ewurade tumi yehwehwe ewurade maniye na yakoso ara atumi ahye ne din ni ewa kwan ni nam anopenso Kristo onhyira wo se odu afri na to a ye di kan ye bebo mpaya de ewurade ase na ye rasi demo anope na sisi hu say I will pray and thank God as I want to seek the Lord bibia ni ho a ebre ti se mu ehu hia ewurade say nipa wode won koma hwehwe no wode won koma wode won krenari di nachi na yan bibia say ewurade ma ye hu ye mpa ye bunyina say ewurade ma ye hu so bitumi abosa mpa na ewurade inhira na ebe ye ochefa anope ye re bompa ye hwehwe ewurade enene butaya ye de bompa ene anope osofo kwaku abuaje ofei Emmanuel bedi enim emra ye de ewurade ase ewo sa kwan so adofo no Kristo asomdwe nka ye nyina baabi aye obi a ye de afidi no ato okoman 97.1 onua frɛ onua na onua nso mfrɛ adamfo bi na adamfo mfrɛ adamfo ne nyina yembom embo sampai kesi emfanhye erade de anuonyam na yense mre kora ne erebie ngano ada erade ase ene anopai yere kamfo ne din no anopai yere mane din ne so yere hye ne din konkon no anuonyam ono eno se na ofata ayeyi Psalm 19 no osi osoro ka onyankopon anuonyam na ewim kire ne nsa ano adwuma
Yerida na se na no pay, 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 onunkutu ne na sese no, onunkutu ena ye yese no, ene de yeda so yeti asia na yenim se enye yan ahoden bi, enye yenyanse bi ena enye bibi biara ewo ye ho, nanso domfo no e de ache ye kwa ena no pay yanto yantua na wode ache ye kwa na yeda so yeti ase nkwa ne ahoden mu a na osese yeda na se osese ye na ye anopei se tekremada bodwimu na moja eridi mu afusania be one and no pay, 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 malabranta da bose, e labado sada branta la da baha, be one and no pay, be one and no pay, be one and no pay, wo Yesu Christo denimo, Yeridana se, malabranta la da bosa, radabalabado sada branda la da baha, rakada brandele de bose, Yeridana se, unyadofo be one wo Yesu Christo denemo, be one wo Yesu Christo denemo, Yeridana se, ono ena ye nepe, ono ena ye nemo brohono, yedasu yeti asenkwan ya hodimwa, necessary yedana se, necessary ye na ye, ene yedana se, yebuye kompo ehwe echi afia shasi aba besim pempesuya, na eyodonfo no adawroma na dom nimo brohun no dia to ne maso, yeridana se, o yare bia eboyen the same yare ko bon krofo bi nanso one day ne de e ka bia wo bo wo ho ansa na wo ho ereto won no ye hu no se e ya dum bi keke e ya dum bi na to yen so na so domfo no de ye twa ba besi ne de ya ni yeridana se e wo Yesu Christo denemo, yeridana se, e wo Yesu Christo denemo, yeridana se, in the name of Jesus, yeridana se, la dabado shada branda la dabe, librado shadi branda la dabaha, rakapala badabala badabo shada branda la dabe, yapala branda la dabala badabaha, rakapala branda la dabo shada branda la dabe, radabala badabo shada branda la dabaha, rakada branda la debo shadi bala dabe, reko shada branda la dabala badabaha, ayapala branda la debo. Jesus, we bless your name, O God. My Father, we exalt your name, O God. We bow before thy throne of grace and mercy, and we say, holy, holy are you, Lord Jesus. You deserve the praise, you deserve the glory, O God. Father, it is you, O God, that have done it, and no other God, in the name of Jesus. Yekosuya de radiase, ediama yenkrowa yetimu, yekosuya de radiase, ediama mainkana, eradiatum, enyema ekokoso amanamanso no, eradia yenge fimudia, enyema ekokoso won krokromu no, eradia yenge fimudia, yekase yedanase, yedenswania yeyi enere manidin no, yere manidin ne so, na yabo na bodin na no pay, ose no fata, na nim ne na Nyankopon biara eni ho, odonfo bi wano na no pay, menua woda so etenkwamu, be one and another pay, ewo Yesu Christo denemo, and none be na me mama be kasa no kan say, enkwan ya dia, wo mama be to me for mouth, wo kunu be to me for mouth, wo dofu be to me for mouth, wo bebe to me for mouth, na eyo domfo no kuto, and no be to me amount san kwan, enti uda so tia se kwan ya hodin mu a, na yeredana se, libra do shadebe, lika palabranta da baha, ayapa branta la da baha, ayampa ni timuna, yene dinkunim, ayene timuna, yetumi kwan yetumi ba, ayene timuna, yetumi huwa
ɛwɔ yɛn ho ɛyɛ ne din mu na yɛayɛ ŋa yɛn adesedeɛ ɛna nɔpɛ bie wa no ɛna nɔpɛ bie wa no ɛwɔ Yesu Kristo de ne mu ɛwɔ Yesu Kristo de ne mu labadaba labadose librandele debelebedebe rakapalabranda dadaba rakadadadabose yapalabrandele debose malabranda ladadaba rakadabrandele debe yeretwaswa de radiase ediama yema yeretwaswa de radiase ama yema menom yeretwaswa de radiase ama yenga busuafo nyina se ono odonfo nankasa ahye yen so awo yen abo yen ho ban abo abusua no ho ban ama yeda so atiase nkwa ne ahoden mu empo won a afimu yere de radiase ediama wo nyina efise cho no ma atiase se onyame no nim nieye ena oye edema ne ma ena no pe yerebie yen ano yerebie yen ano yerebie yen ano yerebie yen ano in the name of Jesus Christ radabo sadabe yakada branda la dadaba radada balaba debe debo sadi branda la debe rakapa la branda la daba me pesamente se ojidi ni bibie nano ojidi ni bibie nano ewo Yesu Kristo de nemo wore maneding ne so enano pe wore bonaboding enano pe wore sanidin na nyame enano pe ose no fata ose no fata ose no fata ose no fata onne kwanchen dunsinga osra osua brafo enano pe ya enano pe ya yereda nase yereda nase yereda nase yereda nase in the name of Jesus yeredanase 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 ampa ono ena eye ede amaye ono ena aye ede amaye ono ena wofre no akua winsia akua mo winsia esanse owo emadodro esan kwaje abayen na oba beje yen yemponi mo oba ebeje yen bra ne ni na Anidaso oba beje yen emra na yen yetumi enya hwe emfama yen ho na no pay yen no pay and none of 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 pay yeredanase in the name of Jesus Christ. Yet also bompa ya ka chodon for no say and then they jitum say ye ho ewofi ye ho ewon kekan enu nti na asem mayeti asese nka bone so akatua ene owu na so Nyankopon dom achede no eno ne dankwa wo yen Awurade Yesu Kristo mu ene de ono Awurade na nkasa se ne oka na asem se nipa ehwe ne atu anua no no ne Awurade no hwe ne ewo akomane mu no ana ne ewo kokwa mu no ono Awurade na nkasa enhwe enhohoro ye ho ene anopai na yempa ya yebebo nyina atumi aduna ni pe wano na anopai wo Yesu Kristo de ne mo Jesus ewo Yesu Kristo de ne mo ono donfo nankasa onhwehweye mu la badi brandele de bose radada balabadi brantala da baha rakapala brandala da bosa da brandele de be radabalabado sadi brandele de be rakapala branta da bosa da balabada baha ye babe bompa ye ono Awurade nankasa onhwehweye mu na seboni bi ewo ye mu a ono Awurade nankasa enfanchaye ewo Yesu Kristo de nemo ewo Yesu Kristo de nemo judging by human standards ebinu betumi akase ye hote wonanso ono Awurade na kasa hwehweye mu adwene bi ayadwen kasa ne ne bi ayeye na anso ono Awurade no ani ene anope ya onfanchaye in the name of Jesus Christ labadi brandele de bose radada baha yeto aso bompa ya ka nyame konkro se ena no pay ombefa tumedie nyumu na ne yebeye wahabia aso ono Awurade no ani ewo Yesu Kristo de ne mobiwa no 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 yereton safre nyame onkonkron 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 in the name of Jesus. Radabalabadose ikadabranta da baha
Dadi brandele de bossa di branda la da ba. Rakapa la branda la da bossa di brandele de be. In the name of Jesus Christ. Yet you also bompire no pay. Ready into Wuhiada. Jesus. Jacob Nyankopon din emmo wo ho ba. Ewo Yesu Kristo din. Bompire akoso we seek the Lord. Yehwehwe Erade na Erade adoma. Okoso de dum ni ma na omaye ho kwan na bibia ye ben no anopa bompire asoro Erade said Erade a uye oboafo ohia dem buafo ahohia mu buafo kese Jesus. Ahohia mu buafo kese anopa Erade ni amina mu bia ebetwemi afi wo ho ni amina mu bia ebema mididi aboto anopa me bompire ahwe wo to misra wo ahoden say Erade me bibi entwemi fi wo ho da anopa wo mpa abon say Erade me bibi ntwemi fi wo Erade ho da e me bibi ensa entwemi adwene fi wo so da e me bibi ntwemi kuma fi wo ho da e me bibi mame ntwemi ho emfi wo nshira ho da e na no pay e wo Yesu de bompire Yesu Kristo de ne mo la da ba di brandele de be rada ba la branda da bo sa da brandele de be in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Father, we pray, oh God, committing, oh God, ourselves in the name of Jesus into your hands, into your care. Malabranta la dabo sadi brandele debe, radabala badabala branta da dabo sada branda la daba, radabala brandele debo sada branta la da da daba, yakapali brandele debo sadi brandele de debe, radabala branta la da bossa da branda la da da baha radabali brandele de bossa di branda la da da baha malabada bada bossa da branta la da de bossa di brandele de behe yakada branda la da da balabada bossa da branda la da baha radabali brandele de bossa di brandele de behe rakosa da branda la da baha rapala branta la da baha rakada brandele de bossa di brandele de be rakapa la branta la da ba rapa la brandele de bossa di brandele de be rako sada branta la da ba rapa la bada bossa da branda la da ba rakada brandele de bossa di brandele de be yapa la badosa di brandele de be rakapa la branda la da ba yapa li badosa di brandele de be reko sadi brandele de be rapa la branta la da ba in the name of Jesus. Makapa radaba yapa la brandele debe reko sada branda la daba ayapa la branda la da ba rakada branda la da bala bo sada branda la da debe yapa la branda la da bala bo sada brandele debe rapa la branda la da ba ayapa la branda le debe sada brandele debe bali bado sada branda la da rakada branta la da de ya pali bados rakada branta la da ba rapala branda la da ba ayakada branda de in the name of Jesus rada bada bos ekada balebe rapala ba ayapali branda la de in the name of Jesus makada branta la da de rada ba ayakada da bada ba rapala branda la de bos di balade de rakada brandele de bossa di brandele de be rakadaba of Jesus Christ. Yet trust a bompai. Bibi biara yashisha ebe ma wa basa matu. Abasa mutu hum Jesus. Abasa mutu hum epie nyame mafi nyame achi. Odi nyame achi ya na basa ma ebu na basa matu na wa paba na wa sign. What was saying? Nanyama fi nyama ye basa kura. Ye bompa se tumi biara okasa gwadwene so tumi biara ode ohawo ode nyama bia tototo akwam se be ma wuri nyame tumi ni se be ma wa doubt to say nyame ahoden wo ho anopa we are praying again the spirit of doubt, the spirit of doubt, the spirit of doubt. There's power of doubt. The spirit that will bring you down. Ya bompire abasemutu radaba librado sadi brandele debe rakada branta la da da bo sada branda la da da ba ayaka
Yakapali brandele de bosa di brandele de malabadi brandele de bosa da rakapala branta da bosa da brandele de rapala badosa da branta da yakapali badosa di brandele de radabala brandala da bosa da brandala da ayapali brandele de bosa yakapala brandala da balabada bosa rapala brandala da ayakada brandala da bosa da brandele de yapali brandele de bosa da rakada brandala da rapala brandala da bosa da brandele de yakapala badosa da brandala da radabala bada radabala bada radabala brandele de bosa da brandele de rakada brandele de makolo bosi andele de bosa di brandele da radabala bada ayakapali brandele de libra dosa da radabala bada ayakada brandala da bosa da brandele de yapala brandala da bala bada bosa da brandele de yapala badosa da brandele de rakada brandala da radabala bada radabala bada yapala brandele de bosa de kada brandala da bosa rakapala brandala da ayapala badosa da radabali brandele de yakosa di branda de malabranta da radabala badosa kapala brandele de yapala badosa da branta da radabala badabosa radabala badabosa yakapala brandele de yapalosa di branda de radaba ayakapala branda da radabale brandele de bosa di branta da rakada branta da radabala badosa da branta da yakapali brandele de bosa di branda la da radabala badosa di brandele de rakapala branta la da bosa da rakapala branda la da bala bada bosa ayakapali brandele de radabala bada brandele de bosa di brandele de rakada branda la da ayapala branda la da bosa di brandele de yakadi brandele de bosa radada ayakapali brandele de libra dosa da yakada brandele de in the name of Jesus radaba la branda la da radaba dosa. Your word makes us understand in the book of James, oh God, that anyone that does, let that person not think that he takes anything from the Lord. In the name of Jesus, we pray, oh God, that you help us believe, oh God, fully with our being. In the name of Jesus, you help us, oh God, believe with our whole being. In the name of Jesus, libra dosa ayada de libranda la da rakada branda la de yapala badosa rakada branda da ayapala branda la de rakosa da yapala branda la de rakada branda la de in the name of Jesus radosa da rakada balabada yapala branda la de rekosa da branda ipala bada rada da bosa ikada branda la da rada balabada ayakapala branda la de rada balabanda la da rakada branda la da rapala da rakada branda la da bosa da branda la da yapala badosa di branda la da iko sadebe rato sadaba li branda la da of Jesus Christ. You go so about Psalm 20 verse 4 no near do so say Oma wonia wo koma pe. Jesus. Na oma wutrim wetrim asem nyina emere mu. Erade ma wonia wo koma pe ena no pe. Erade ma wonia wo koma pe emere afiri kwa wiye. Erade ma ni wetrim po emere mu wo Yesu dim. Ye bompa ye ena no pe. Ye bompa ye ena no pe. Se erade ma ye nia ye koma pe. Jesus. Ma ye nia ye koma pe. Ododufo no re ka asem. May the Lord give you your heart desire. That you will delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. And pay your bomb say bibi biara etchi yen afia rade ho. Bibi biara eni etchi eni di
Something is fighting for your soul. Something is fighting for your attention. Something is fighting, is craving for your attention. Be very chungu, if you're radia general. Radia general tosa na abe shum sa general if you want. And the page na Yesu Christo dim na bompai se. Ohuma wo tete me. Ohuma wo sheme so. Ohuma wo pese me kokain. Ohuma pese me sume rade. Ohuma pese me bompai. Ohuma pese me suenya miasa. Ohuma pese me sume rade. And now the page me bompai me jemi where you will say. I will just to them. Speak to that spirit. You are praying in the name of Jesus. I break myself from unbelief. Any spirit of unbelief and disbelief. In the name of Jesus, I break free from the spirit of doubt. The spirit of doubt. In the name of Jesus, Rapala branda la daba, rakada branda la daba, yapalibado sadi branda da daba, rakada branda la daba, rapala branda la daba, yakada bado sadaba, rapala branda da daba, rakada branda la daba, ipala bada bala bada ba sada branda la daba, yapala branda la daba, rakada branda la daba, la branda da daba, rapala branda la daba. Kadabado sadi brandele debe radabale brandele debo sadi brandele daba rakapa la branda la daba rapa la branda la daba la branda la daba la badabo sada brandele debe ipalabado sadi brandele debe Jesus Christ. Yeah, trust your bompai. Yeah, trust also. Yeah, mose wo radin kunimde ho na yen yankopon di mu na ye him yen franka eradema nia yesre nyina emre mu rakado shaba yere bompai Psalm 20 ni egu so de bompai chef eradi ma min peja nkunimdi franka ansina fi be kwa wiye min peja nkunimdi franka min fa nkunimdi franka enwura afia de bemu o de bompai na no pay bibi bia de be ma medi nkuku de bibi bia de be ma medi nkuku de and na no pay mi gina Yesu Kristo tumi mu mi gina Yesu Kristo din mu na mi twa san kuku enkuku bia da menim enkuku bia ya hyehyɛ sɛ enfam afi enfam wiye mi shamu wo Yesu dem rado sadi brandele de I come against any failure rakapala brantala da bo sadi brandele de any loss that has been programmed yakada brandele de bo sadi brantala da bompaya no pay rakapala brantala da bo sadi brandele da yes ready o ready be me abose na ye pija onu ready e won kunu de ho na ye yakopon di mu na ye be him franka you will lift your flag of victory Jehovah Nissi will lift our flag yakadi brandele de bo sadi brandele de rapala brandala da bala brandala da bala brandala da ba rakapala brandala da bo sada brandele de yapala brandala da ba rakada brandala da bala brandala da bo sadi brandele de rapala brandala da ba rada bala brandala da bala brandala da bala da bo sada brandele de rapala bada bo sada brandele de rada bali brandele de yakada brandele de bo sadi brandele de rapala brandala da bala bo ayakada brandele de rapala brandala da ba ayaka pali brandele de
what the Lord has Rapalaba ayakada branda ladaba rako shadi brandele debe rakada da 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 ba rapala branda ladaba rapala branda ladaba la branda debe rakada brandele debo shadi brandele debe rapala branda ladabo shadi brandele debe rakada branda ladaba rako shadi brandele debe rapala branda ladabo shadi brandele debe rada da 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 la bada bo shadi brandele debe ya pala branda la daba rakada branda la dabo shadi brandele debe rako shadaba lebrantos librado shadi brandele debe Jesus Christ dem efe mehu se erade buani a wasra no no ogeno so nesrosro kronkron bia ho makatu sala odeni nifa ahoodin geno o bompaye na no pay ebra do se guguti se erade ma won sra hwe ma won ngosra emra meso engosra de ayarsa breme erade ngosra de anko brem erade ngosra de nkunim di breme erade ngosra ma me di nkunim afi ya wie me di nkunim o me di nkunim di befi afefo frase me bompaye kire erade ho ngosra ye di nkunim ewa afimu the finishing grace, the finishing anointing. What don't say good? You say, Lord, grant me the finishing anointing. I pray in the name of Jesus in this last month, in this Yuletide, in the season of Christmas, in the season of the end of the year. I finish well. I will finish well. I will finish well. I will finish well. I will finish well. By the anointing, I receive my anointing to finish well. Brandele debo sadi brandele debe rapala bada bada brandele debe ayaka pala branda debo sadi brandele debe rakada branda la daba ayapali brandele debe rada bala branda la daba ayakada brandele debe ayapala brandele debo sadi brandele debe rakada branda la daba ayapala branda la daba rakada branda la debo sadi pala badosa rada bali brandele debe ayaka da 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 bala bada ba rapala branda la da ba ayapala bados. Somebody, you are speaking into your spirit. I will finish well. Okasachira wokra, okasachira unipebia, okasachira uhu. I receive healing for I receive strength anointing. I receive breakthrough anointing. Brandele debo sadi brandele debe rada balabadaba ayaka palabadi brandele debo sadi brandele debe rakada brandala da balabadaba rada balabrandala daba. I am finishing well in the name of Jesus. Malabado sadi brandele debe reko sada daba ayaka palabrandala daba rapala brandala daba rakada brandele debo sadi palabadaba rakada brandele debo sadi brandele debe ikada brandele debo rakada brandala daba rapala daba labadaba rakada brandele debo sadi brandele debe yapala debe radaba ayakada brandele debo in the name of Jesus Christ labali brandele debe rako sadaba ayakada brandala daba finishing is great. Our finishing is awesome. Yakada brandele de Yahweh, by the help of our God, the Lord is our helper. The Lord God is my helper. The Lord God is our helper. Yapalabado sada brandele debe ose rakada branta ladaba ya tuampa boss ebinum kanfo entiase nam na ebinum so kanfo aponko
na yɛn de yɛkamfo awurade yɛ nyankopɔn de wode bɔ mpae sɛ ansa na afei bɛkɔ awie yɛ wobɛkamfo awurade yɛ nyankopɔn. The occurrences of your life will position you in no other place than to testify of God's goodness. We will testify of God's goodness. We will testify of His goodness. O bompai se wuni adanse that. Afi be kwe we obe di adanse. O bompai se radi me dawa su se adanse di nam kwanso. I understand dancing nam kwanso. Apu ibie amame. Adomere tomeso. Enshirare tomeso. Yede re shweme. Me wu nshira. Isa so wure ya wo ye mi wure yi. Udi menu kan. O komame. Udi amame. O komame. Meni mri nkisa. Meni mri wase. I am blessing you, Lord. Rasakadaba. I believe that you are my God. I believe that you are the miracle worker. I believe you will rescue me. I believe that you are my God. Some trust in chariots, others in horses, but I trust in your name. That is why I will be delivered. That is why I shall be saved. That is why there is salvation for us in our household. And you will be doing say and not pay. Now when you are a pay and pay, your bumper is so strong. 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 And to man who will be so and will just give another pay. In the Kadabo, Rasikadaba, and Radiation in your house, you will soon in your house, you travel, your bumper, and Radiwakase, who the one Madomoso, who the Radi, Frakadia, Radio Busheti, Adofu, Radio Pele Bompaye, Rupida Wukubranda, Fraka, and Rakada Branda, Rakada Branda, in the name of Jesus Christ. Yebue kwanya to ho anopei na why afre bitie wafre na yeno etumi atoaso abompai 0551667755 Samsung na 0205818748 ninina eye active phone lines ninina wunim wo koma ninina ye active enti ubetumi afre Erade ma nkunim dia erade ma wo wepeja wo franka no yembre no ako enano pay aha 97.1 Kristo nshirawo na wo de hu share erade nsa na wachi nyina nso erade nkoso nka ho no mwa wo no man adom ye kesima wo 0205818748 sa enano pay yenu ehia wa ha na yenu eresese erade ma unim kunim yenu abia Christiana atefa ena oguso yenino ninyum ena yebofa si ubetumi afre na yenu abompai na yastre radiama yembre na so yerekwani Eradin sha bebre sa no pe wuni hia ewo okumai 97.1 na yeshia ewo sa kwano so ofrefu ba ku bia from yem pekino yem akwa baba okumai 97.1 yem bra so na so yankasa Anidaso papa Anidaso we Yesu Kristo mo Mary Mandela Jansi oh enu Mary na ho today papa obia yeah the right yes na ni siram papa ano ke nkonse abudiama dem tai bo se ne aye di de radio TV of nachi on fire chanko ti afi ye aye di afi ni me bu nyanya amen ye be bompai radio bompai ekoso ada wasiama wa funa Mary
sɛ Awurade obɛdi nkunim ama no na afei ɔne na abusua nyinaa nkunimdi frankaa ɔmatumi apagya de ahyɛ wɔ Awurade anuonyam yɛda wase bebree wo a wodi nkunim ma yɛn Yesu din mu amen ɔfrɛfoɔ di hɔ wo ne woyɛn last caller Asunji nkamu ɛnka mu nso Pacho, me de dina. Me free fiku kwase. Ya me shout anti dina ya ma kwa ba my 97 yen kasa. Pacho me free everybody say. Oma me franka. Oma na me tu franka ni. Na oma na asumbi nkan. Oma me ne ma ene me busu ho ban. Na oma ni yidi enso emra enso. Yeah. Afiye wiye wensi enunyam Yesu di munti amen nya wakan kura Erade ota yuso Kristo bedin kunima mawo Erade nka wo amen ye bebon pa mawo amen amen ofefu chato yembere naso na okay won pa won tumi Anidaso wo Yesu Kristo mu Papa kuye ni me freshla yenu abia Erade ma page awo franka wo nkunim di mo Yesu de mu yen kasa betia yembre na so nti Jesu twa de tia Papa me dan mi ni me busu ni na ise ne franka no amen Erade ye wo sa Erade mania wakan emre musa ubetena se ehu Erade mani ye na wadi Erade ho adanse se Erade aya amamu ewo Yesu Kristo de mu amen Papa nyame nshira mu bebre ye tia la tafuni na ha ne de worisi yembre yesi mo fanche yense yentumi ampeke course no bebre yem se pai no yani ba yen so na hebre no etu it say aircraft anopay ye de radiase sisi ho na koso ase enche yerura the mid of December na ye gusara rebe ye wie onyame de ubesie na obekura no wahwe so na si wiye nya yere kan opay ni se ye behwehwe Erade koso ahwehwe Erade fa hu nyina to Erade so bobra pa botre ne bra bo modern se udi maboni eni woso na mo bedi boni so nkonim na nyame atumi edi nkonim ba bia tre ne wo bia nyame no nyam wo ho nti bo modern na hye wo ho so na afi kwa wie siesie wo ho na fa tre ne fi afi na se fa tre ne wie na fa tre ne fi ase na tre ne nkoso nso wani Erade be hira bebre ena no pay Erade be hira obey okese obey okese bebre also for abaje final with great things fast 5 seconds Erade asumje nkoso enka yeneti fo nyina na de wonga sorry no wonga sorry nyina yakase Erade nkoso entoni sharapa engu obia so ene de yemempa ebono se enhwere biara odonfo no ahyehye de ato ene de mu ansa na yebeda na ade besa chin no na odonfo na nkasa de agu obibia so wache de ama obibia senia na hunya de etefa yerija mu ni yakase Erade asumje enka obibia amen Erade onshira bebre nya otinika yo osofo Emmanuel Kwaku Abuaje ofei yo nyame enshira wunyina midin the Reverend Nathaniel Kingsley Entsie na okumai NLT ye kai wo say nyame adma wiki ayedi simu fiti kwasida aya akomchi 7 days at grace 7 days aya fasting 12 to 1 bi aye be share from Monday 12 to 1 bi aye share aya mpaibo ene the world him say won wo fi akra obi a drive power calculate 12 no wo ho wa bompai ye breaki wa bompai wa to our fasting so afiri de kwa bi ye mfa mpaibo enfam wie nti 7 days at grace if you say weekend na what you yedi simu ya kwasida ye be lunch 7 days at grace no nesansi na yedi shia wo peace nti ho na ye bitumi a lunch no nti ye shia wo ho na chese ye lunch 7 days at grace na ye to asuara joda 12 na yeshia wo grace prayer red hot prayer Holy Spirit filled prayer Christ centered prayer na ye bompaye atuema the whole week na Saturday anointing service ochina na watche anointing service to end the year to preserve you and to keep you for the coming year a special Erade nshira
na Awurade nka wo ho Awurade nto n'anim kyerɛ wo na ɔma ɛnsi wo yie na ɔma n'adom yɛ kɛse ma wo Pastor Edwin Datson on a better revival kwa ɛna yɛte wɔ nkan anɔpɛ yi Kristo nka wo ho Nyame nka wo ho Nyame nka wo ho ɔma ne nhyira ni wakyi na ɔma n'adom yɛ kɛse yɛbɛsan yɛhyia bio Nyame yɛ adom a ɔde adom dom yɛn dwoda a yɛbɛsan yɛhyia Anidaso Bere ɔkuman 97.1 yɛka sɛ yɛn papa ne odi dwumadi anim KB Eja Kofi Anson Bafo Nyame nhyira baabi a wo bia executive producer na yɛntumi nso ɛnka ɛnyaw yɛn nua Berima odi ne birthday odi sie wa ma yɛn hu sɛ odi ne birthday zigibi odi birthday wo na wo pimpi ade wa kan kyerɛ yɛn ma wo yɛ ade no kodɛ saa Nyame nkɔ so nhyira wo yɛn nua Berima Samuel Kwadwo akwa Nyame nhyira bebree zigibi Nyame nkɔ so yɛ okɛse na December for them yɛ special ɔnkɔ so ma wo yɛ special ɔnkɔ so nhyia bebree yɛtie atiefu nyinaa nso yɛtie mu nyinaa Awurade nka mu nyinaa wɔmfa yɛn nantwa na wɔtwe na ɔma yɛhu ne nhyira dwoda yɛbɛhyia na yɛaka so aka Awurade mani yɛakyerɛ Seek the Lord hwehwɛ Awurade akyi kwan kɔ so ne ne nantew ɔbɛma wayɛ nhyira da ni da nyinaa Awurade nka ho bye bye